Nay, sabidong mo't nay tay gemuka ka. Agsabido nga kaon, sa pasig apan nakapaay kan ayat ni masagsagrap kao. Anya? Laklakayan kan, ayat pailaan ti pagparparikutam. Ay unay daytan kaka. Sarbag kayaw akabalay kaw. Anyat problema yon tay? No personal na gamit. Sa bibiyangan. Dito lang ti pangidul-duli na kiti sa sa ikaw. Nawan mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket no at dalita buok yaw. Unay daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti may sa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Inggagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kan iti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Naimbag nga oras yu amin kagayem. Kablawan ken pagyamanan da kayo amin as supporters ti Jor Drama Tips TV. Kang runaan dagiti supporters ti drama tayo nga unay daytan kaka. Pakaragsakan mi ti mangisagot kada kayo iti sabali paya pakasaritaan ara pauluan iti managi papilit. Dito'y drama tayo unay daytan kaka. Loko at talaga ni Kapidwa Toribio. Apay ayan na nan? Dandani daman linugubanan Ha? Apay aya? Amuyo mo tun, di ugali na. Nagsingpot niyang kulturibyo. Managtulong. Ken nalaing amang bagbaga. Oo, wanangam di na mabagbagaan ti bagbagi na. Iso nga ron akinabilda, gapo iti kinadagulit na, ken kinamanagipapilit na. Sino tinangkabil na nan? Ay, dagiti mo lawan bain na lalaki dita, Nagloko damatan. Lakay day jay, ginabil da. Anya nga'y tigaway ti lakay. Kasano adida kabilan kat dagulit mat. Kastay kunakon, managipapilit. Ha? Oray saan nga umno, ipapilit na. Anyan? Kantila mabugbog kawan, kada kigkigtutan na. Anya ngay, di isutin nakigtot, idi tinabiyog dati rusok na. Ay, unay daytan kaka. Lumabasak pa'y balasang araw. Wanangkal, nagapan nyo aya. Dumagas kayo pa'y Nafanak man nakiuraga ni tayan na kapid ernan. Agat tula kay. Anya ti pinartida angkal? Pinartida tay nakalababoy na. Nangalak mo't iti 2 kilaw. Piyala si dagmot iti 2 lawas. Ha? Itugaw ko man pa iti papagyaw. Na, law-lawan kon anang padagas. Nakasukmul man ngaminan. Ay, nakabinting manan. Apay di ka nakiuraga. At dapay mo't istak mi di taref, uncle? Siyak akit 2 kilo na ito inuragak para iti 2 lawas. Madadaal no awan ti refyo, uncle. Agasem nga ita, 2 alawas asidayo. Iso nga i-refyo ko ma. Asinaklatan sa ako ibilag. Ay, Kapten Tingilaw, uncle. Saan? Jay tupay naluto kat Kapten Tingilaw. Saan ko nakmaid? Haman, uncle. No kinapot Tingilaw, pagitlugan da mutan. Siyempre, no pagitlugan da, igasan. Sumangpet niya raw diraman na lukas diay. Sumangpat, tiraman na. Kituan, apa hindi mo amaw? Raman ti bulok ati amok no kasi jayan, uncle. Isot na imas dahil diay. Ngamen, sumangpet tiraman na. Madi uncle. Narugitan ano kasi jay. Iso nga i-review laengan. Kasla ka matlasi nun. Amang ibagbagay tikas na kanya. Ha, digna.
Nga nagipapilit alakay. Apay lugyat. Nadalo sa katao. Saan nakamangbangan ni tinarugay. Ah? Nagsasao ka. Pagbalbalin na nagtatakaw ni ti adal alyana akarnay. Anyat bagit kita ang kanya ka. Madusag kunto batasungom langgaw. Apalam samot ti 2 kilo akarnay ngayon uraga. Makiuraga kamot namin Tapno saan ka nga umapapal, salbag ka. Unay daytan, kaka. Nay, naglalang tumot dagiti mulam kaped. Nay, si Kamil Gayam, kapidwa sa lumeg. Un kaped, lumabas ako mangam ay na natalyaw ko dagiti mulam, naglalasbang da. Awan ata, itak nga may iti aburaw. Imbagman, tasana ka nun ti kaldeng, kada kumpurmi adingun dita. Adamot na sagpaminsan. Isungaro na bambantayak tapno maabog ko dagiti dingwan ti karuba. Oray maabog mo, adamot dagiti dingun mo, kasi ti kalding ken pabaw. Nasingpoy dagita. Mapanda iti adayon ko saan na ngagdadaal iti mula. Amuda nga ilalain dagiti pagbambanugak amula. Nagsaya atan no kasta. Wain tapid, ada na akam da. Imbis na dadailan da dagiti mulak. Mapanda ka dagiti kakaruba nga agdadaal iti sabali amula. Unay daytan kaka. No agdadaal da iti mula ti sabali. Makaluksaw mo't agay madadaulan iti mula. Abo ganda Kita kat saan da adadailan dagiti mulak ta abuga kita. No siyak akat ipupok ko dagiti dingwon ko. Tapno saan da makapirwisyo iti mula ti sabali. Awan mo't agrik-reklamo kapay. So nga okay laang agdadaan na iti mula ti sabali. Basta di dalaki di dadailan lang iti mulak. Unay daytan kaped. Numaminsan ket, nagmaday ti panagrasrason ni Uncle Yu at Toribio. Ipapilit na ti saan a husto. Kay kayat na ngagdadaal iti mula ti sabali dagiti dingun na. Okay lang ka no? Basta saan ati mula na ti kanan wano dadaalan da. Ay, awan na. Guraan ti karuba no kasta. Talaga Apay nga minasaan nga ipupok ni Uncle Toribio dagiti dingon na. Inton kwan may sarsarak dagiti dingon na. Bayam santula agnakam, inton ranggasan dan dagiti dingon na. Amangan pa iti dinulalaten da dagiti dingon na. Sidaan da, pulutan dan. Ay, unay daytan kaka. Santulag na ka man, o kastanto ti mapasamak. Unay daytan. Leo Barok, ibagam tuman kini Uncle mo at Toribio ta, ipupok na dagiti kalding kada pabo na. Apay, nagdadaal dan lola. Un nga raw, pati masitas ko, nginaros ngusan ti kalding na. Dagiti mat agtubtubo apit say ko inasak-asak ti pabo na. Ayan yan. Ibagayo ken kuha na lola. Imbagak iti naminsan, naira na anak kasukmon iti arak. Sabalin siya, tinagdenggan na itimbagak. Ranaan nyo asaan na nakainom Tapno makasarita yung anaimbag. Saanan, Barok? Yak kaya ti makangag iti sana nasayaan. Iso si kantuman laang ti magibaga. Ang mga no, aginalaan kami ti sao ka madungpar ko di rupa na. Naitan ka. Takayon tuman ti manghibaga kanyang Uncle Toribio na. Naturturad kayo magsao. Nasaya at tao ni Uncle Yu at Toribio. Iso rana undalaangan akasarita limpyo ti ulo na. Amom nga raw, no, kaano alimpyo no saan? Makita mo't, timingan dan Amoy mo't na sinter ni bakit dalen. Saan kayat ti makangkangag? Ala, ibagak to inton lumabas akmanan ni Jebalayda. Basta saan laki di nakainom Naikat nga minlaytan.
Imbagak meten kapit abugawan dalaeng. Tidakas nga rod kapid kat oray bugaw da abugaw ag karasublimat dagiti dingun mo. Ano sanan Ah, Kasta ti dingwen agbirok na iti kanenda. Saan nga minapalamunin na iti dingwen kao? unay daytan kaka. Awan mo't kit day ti managreklamo akarobak. Ni kapid ni nanadalen. Saan mat nagtagtagaray? Mabain la siguro. Ti ko nam kit day kat awan problema anas ka na pagreklamuan na. Kaped, adda ngamin na sa una kinili yung anak ko. Nga inasak-asak kanuti kalding mo, kada pabom jay pichay na. Awan matibagbagana. Idi siguro alay jay. Naibagak meten kaped, iso kita tulaengen dagiti dingun mo. Uwan ka pa'y. Awan parikaut iti dayta. Ay unay daytaan ka. Nyangkal Toribio ti lumabas. Lagi mas metang dayta inumang baraw. Kaya tiyaya angkal. Uwan ano para mananak. Lagi masakit kitaan tinakalamlamis a serbesa. Iti kastoyan na pudo ta panaway. No, napudot ta panawon angkal, naim imas nga adayo ti halo-halo. Ay naim imas ti serbesa nga dayilo na. Saan da pulutan na kilawan na kaldeng, wano kilawan na bangaws, ayusay. Pusik lang na ito'y pulpulutan na kangkal. Ay biringon na itan baraw. Saan mo ta na ita pulutan, tinapatig kanyak. Nudikat na ita serbesa. Ay hunay na itan kaka. Ay saus, awan manen. Dinadal manen ti kalding ken pabo dagiti mula ken masitas ko. Ay, nagranggas meten dagita dingwan. Aguray ka man. Barsakeng kayo man langan iti oray la mapangok kayo salbag. Piduti kon day tadak kilabataw. Ta iso ti barsak kuman kadakwada. Barsakeng kanapabaw. Ay, rangranggasang matan na tapabaw. Ya, umasidugan dito Ribiaw. Sana ka mabutang. Kaya't mo siguro ti agsida ti pabaw. Iso rangranggasang mo na tapabaw. Inabog ko lang, tagdadaol damot. Basta ay ti mga abog itindingwan. Ay, agat arak ka manon, Toribio. Di mo yung awan ti bagbagak. Numakasin sila kay ti pabaw. Inka umatang. Sana na tatarakin ka ti pagpupunuram. Langgong kamot. Siya lang arudan tinadadaulan sakpay ti pasakitam. Ikulong mo nga minadag itidingon mo. Tano saan? Karnyuk ida. Padasem at si payutan ka nga isaltang. Apay, tuwa tao, asipayutam. Ha! Maminsan pa nga may ditoy, dagita makabandong kadingun mo. Sida ikaw, tabayadak langan, salbag ka. Nailaitan bakit dalain? Imbes sa kapitan ti papanak, dito'y ayan yon barok. Diyak ngamin kayat tiriribok. Apay ka di Lola Dalen. Jay dogos, nga uliting mo. Anya dugos Lola. Sukir, natangkan ti ulo na. Imbagak nga ipupok na, wano ikulong na dagiti dingwan na. Umingar ki din. Iso abagbagaan nyo man. Tano siyak ti makapungtot. Ay, ina. Jak amo na niya ti pamayak ka dagiti dingwan na. Tauray bayada langan. Ay, naidaitan Lola. Ay, saan nga ngangaw na ti barok? Iso bagbagaan niya da jasaw. Awan Lola. Inakto pasyaran yung kal Toribio tabagbagaak. Naidaitan. Nakapasyar ka ba kanakan? Warang kal ta adabilin. Sayang kanakan. Kalkalpas ko mo ta nagsyat basay.
Sa anak ba't makainom ita, Uncle? Ibagak laeng ti may sabilin. Anya na ita aya. Sayang mo't na iti dingwin nyo ang nagpipintas no mapukaw da. Ay, saan da mapukaw? At dadalaang iti ayan na iti kakaruba. Ipupo kuno igalot yo, Uncle, tani. Agrairan na kitag tatakaw. At padasin damot atakawon atakawak mo't tibiyag da. Ha? Ay unay daytan kaka. Apay ti kunamjak may turad. Saan nga iti dayta, Uncle? Ngam namang perwisyo ti dingwen. Ikulungan, ta bawal iti barangay tayo ti may warawara dingwen. Adula amin na ita. Japat yan. Nakadumot ti nakabulos ni ta dingwan. Kasi ti asaw. Agruhit na pa iti kalsada. Awan mo't mangiparek. Sa baybay akmat na kitang asaw. Lore punwin na ti rugit ti kalsada. Awan bibiyang kaw. Basta, di damot sang sagida. Nagiti dingwan kaw. Ay madi ati kasta, Uncle. No di da sumuro ti lintag ti barangay. Bayan tayo ida. Tinapatag. Agtulnog tayo iti dayta alintag. Anya aga po ngay. Iso dalangan ti may mayat. Ay awan day ta. Iso dinak man isuraw layaw. Agawit ka. Sakbay nga tayak dagiti matak. Ha? Agtayag dagiti matak. Aggunay mo't dagiti imaken sakak ngagdiso di tabagay. Ha? Ay unay daytan kaka. Adan sakit di partsem, bakit dalain? Nakaigam kamay, iti sumilsilap abunan. Natangkan ti ulo ma. Padam dagiti dingwen mo at angkan ulaw. Iso kita manita ti laing mo. Tatsarang kayo amin dita. Babaan da ito'y kaas-asa nga igam ka. Di mo iwasawas na ita, magtama anak. Magudwa. Ti saan nga aglise. Salbag ka, bakit? Masipat na ko lang runan. Talaga pating ka. Agraman dagiti dingwen mo. Ikisak ka lang. Awan dingdingin nyo ha. Agpapada kayo asuker. Nagtatangkal dagiti ulo yaw. Sana siya tisubsubukam langgaw. Taraya ka, inak pagkamang ka ni Kapitan. Darasam dumadayaw. Tapno may salakan mo pa itibagay. Salbag ka. Pinayaban kayo dua ta sana nasaya ti employo kadagiti agtutubo ken dumapay. Sana ya nga damit paglintigan ti barangay arumbay nga surutan nyo kasi ti panangipupok kadagiti dingwen wano igalot tapno sana nga sawar nga agladal kadagiti mula. Sumungbat ka, Toribio. Ay, Santon, Kapitan, kinapuno na, intalikaw ni kalingkaw. Mga rami pa iti kulungan di pabak. Nasayat, nakasta. Ket na kayo may nanadalen. Di yung din ti mangranggas, karag iti dingwen, kan iti panaya tao, ta may labsing iti lintag ti tao kan Diyos na ita. Pagsasalita na naimbag ng iti bambanag, sana kasta pinudutan na may lawan kayo. Adaw ti panakisaritak. Ngam sukir mo nga main, Kapitan. No, maminsan pa yan sumukir ni Toribio. Ikamang yaw iti barangay ta da kami ti mang disiplina kan kuana. Jak kayat ti constituent ta sukir uno maragi papili. Nagitisan nga agtungpal iti lintag ti barangay nga idadaulwak. Ibas-ibas ko iti kabangibang a barangay. Ha? Ayaw na dasan kaga. Nalawag ka di ka na kayo. Unay na itar. Ti kayat ko kit nornos ti amin. Awan aga-apa. Awan parikot. Tanan da parikot. Ibasura. Kit nunda kayo ti parikot. Ibasura kayo. Ayaw na dasan kaka. Lola Dalen, ken Tata Toribio, ipangag,
Kentong palan tayo ti nasaya ta paglintagan ti barangay. Tapno saan tayo amay babain kan may rumo. Tapno awan problema. Itan gagayem ti naggibusan ti pakasaritaan tayo ditoy. Unay daytan kaka. Agyaman kami itin kay panang taramay.